khovel huapa me chepian thiam luzo le fing mai thlan chwa chin na event lian ber pahni chu Miss World le Miss Universe te hi anni heng in elna sang pahnia tel tur hian khovel ram sang te chuan an ram chung state sang atang te in me chenal filor mai baka khovel huapo a za pui omlo tak thlan na hi nei chinin chuta an finalist te chuan Miss India Miss Universe thlanna ram ai an o chin ti hi chu kan cheu to ome mani lok po khan Miss India World 2020 thlanna nei zo che ani a chutiang che chuan India ram chenom mai Sri Lanka chuan Sunday April ninga khan Miss Sri Lanka World 2020 thlanna hi Sri Lanka khopui Colombo a nelum pokuna thitara huai hot ani a he huna hian Pushpika de Silva chu Miss Sri Lanka World 2020 atan thlan ani nge a ma se hemi chum hian thil dum lo tak mai hetiang in elna sang le lian thama thil thleng zen lo tak mai chu a thleng tatlat mai ni Chief guest atana an som Sri Lanka Prime Minister Nupui Sri Ranthi in theater achwa san ta mo tia chuan Miss Sri Lanka World 2020 atana an thlan Pushpika crown hi ti luina alak sakin first runner up akhum tir mak crown achu sakma hian Caroline chuan Miss World title hi pasal nei lai tan chu ani a ani chu pasal chen to ani awangin disqualify ani chu wangin Lallukhum hi first runner up in akhum turani ti in awa phei tortora Pushpika I crown chu walak sak atum tangal bian mai ani asam nen alawin vet nokman to box nen achai po achai rei hle a ti chuan alak sak ta mo tia Miss Sri Lanka World 2020 atan an lo thlan to Pushpika po chu nunglama a phei taw ta ngonga hemin hu hian first runner up chu Lallukhum hi a hlan zui ngal bokani he thil thleng hian show en tu te abara khain a thong zui hle he thil thlen nu hian Pushpika chuan a thil ton chung chang chu ziakin pose asiama he a pose po hi adar chakle a posa chuan he thu ka zia lai ngei po hian pasal chen to kanilo chiang ti hi ka soidu pasal chen to kani ani chuan kanin chenna le kha chu ron thelu do u ti in Caroline in apuna khan akut asil chiang hle bokani athu ziak hi ase tham dewa wangin first person angin kan soi mai nge o Sri Lanka mi puile khovel mi zong te hian kha thil thleng chung changa ka kam chuak le ka chan let na hi shiat indu ti ka shia thil tam tak soi tur ka ne na a apoimo zwal tak te chau ka sayang ama sebera chuan kumsang ni somni married beauty queen crown khum tla ka min ngaya min thlang tu just te chunga lom thu ka soya apahni na chuan Lallukhum chu mi zong ma a zakle shil hai taka misiamin chu sakle lak sakin ka oma ma se he thil thlenga wang hian nual pha le indom kun hi katum lova he thu ka zia lai ngei po hian ama a ka in chuan tluk zet khan kala in chuang ani chuti lain Lallukhum chu sakani laya kaluru in na ator le Lallukhum chu sak kani awanga kana tor hi a in luk velani kha thil thleng kha katan chuan ka hun liam to a ka shiat reng to turani tin pasal chen to anga min pu na kha do tani pasal chen to anga min pu tu te hian ka chen lo fin fia nan kanin chen na le kha chu ron thelu ro se khovel ma hian ka fanen chawa om kan ni ti hi thup ka tum lova ka thup ngai bok hek lova ma se ka pasal ne na kanom tan lo chan chu mi mal thilani a om sang le in chen chu thil sang hlakani heng kani na le kom dan zong ate hian dan phan lo thil lo mani chuan contest kan chan ma khan min the chuak dai to ang kumsang ni som pakhat khan Sri Lanka beauty queen atan thlan ka lo ni to a kumsom nuwa he show hwai hot tu te phalna thlapin pasal neya fanei to ni chungin Miss Sri Lanka World ta hian ka lo tel le a ma se chu Lallukhum chu kalua tanga lak sak kani a kha thil thlenga wang khan dan ang takin ma ka lamek ti hi ka shil du bok chewani ti in azia kani hetia Pushpika in post asiam nu hian Chandimal Jaya Singh he the national director Miss Sri Lanka World chuan thil thlenga tanga ni nu April ni ruk sang ni somni pakhat khan Miss Sri Lanka World 2020 Lallukhum chu Pushpika hne na hlan let le to ani thule
pushpika chu pasal chen lo nge ani ti an fin fia to thu te alaka po ngai dam andil ngal thu BBC News palai ashil nge ani Miss World lampo in pushpika di Silva chu anlompui thu social media lama antar lang vele to bok Lallukhum chu pek let le to ni ma se mi pui zong ma a life ngei maya aza na le achunga khatiang thil ti du tu Caroline chunga hian pushpikai hi alom thei chuang hau lo chu wang chuan tun kar vek August ni riat sang ni som ni pakhat ni lai tho chani khan Miss Sri Lanka World 2019 Caroline laka hian complaint siamin Colombo police nena akal tarap mayani he complaint bo zui tu senior police officer Ajit Rothana chuan media te zona changin ani la a Caroline jury mai baka a chui shwai chula menendra te chu mi anti boy wangle show nei na mun nelum pokuna theater anti borban wanga man anni thu asoi Chandimal Jaya Singh he the national director Miss Sri Lanka World Back Soidan chuan Caroline jury le athurwal pui nu chu backstage lama po ancherova dun viau ni om takani backstage dressing room lama dar thalang te po anti ke nual thu asoi anni pahni ina anthil ti chat man hu dollar sing ni sanga India poisa a cheng noi khat sing riat sang ruk som thum baruk lai choi turin atibok chumai baka organizers lampo in an event huai hota thil du om lo le moi lo tak an ron ti awangin hek na an thelut ve bokani heng vela wang hian social media lama po Caroline hian huat le ngei ron a hlo rem hle a Miss World title lak saka Miss Underworld ni na petur te in anti hlom bokani Pushpika di Silva po in Colombo police station ma hian media te zona changin thil thlenga wang khan mi pui ma ngai dam min dil ni sela chuan heng alaka ka complaint siam te hi nuk dok le turin ka in pe reng ma sia du tat lawani kor thleng bung lo hian kanin kar thu hi soifela chinfel thei ani a ma se adu lo miawani ke chuan athil ti awang khan ka ngai dam theya ma se ka chunga athil ti te ro hi chu ka thei ngil to ngai lowang ati heng ani te nuai ta ka wang hian he thu boi chungchanga hian tun thla April ni som pakwa tho chan ni hian korta hearing nei ani dona mantok ta Caroline jury le asongoi zone puite po hi April ni kwa ni lai tho chan ni khan bela chwa lailok an ni vele ri bukani bela chwa ani nu hian police station kot vela po anni pahni mai baka an ukil te thleng po hian anin hoisan dun thein anin chu e kha lo chiang hle nia report ani bok atop khar ma in heti tak maya boruak ngam le chepui Caroline jury hi tunge ani chia sha chan na neile zoyangu o Kandana Sri Lanka a kumsang khazakwa somkwa pani apyang ni in ama hi model ni sa ani shimshima ti chuan sang ni sompakwa khan Miss Sri Lanka World atan an lo thlangta ani nikum mai December tha a Miss World Thlanna Las Vegas ane apo khan Sri Lanka ram io in alo telve to ani tuna hian pasal nein fanu me chhenau pang kumthum mi vel anei mek bokani ole tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai se le peka ai ngai nom le bengwar thak jok nen kan lo ke le thwai don nia chumi ma chuan thlir tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule